snose mediji svakako odgovornost u svakoj zemlji, bez obzira kako rade ili kako ne rade. Ali možda je to preveliki teret koji nosimo mi na svojim leđima u ovakvoj situaciji kada inače institucije uopšte ne funkcionišu i kada su političari, kada je politika kao rak metastazirala na sve ostale segmente društva, da jednostavno ništa ne funkcioniše i onda funkcioniše taj jedan mali segment medija koji su u privatnom vlasništvu, malih medija koji objavljuju tako neke priče ili svaka čast velikim istraživačkim mrežama poput BIRN-a, CIN-a, žurnala ili nekoliko još portala u Bosni i Hercegovini, i onda je često veliko očekivanje da nešto samo oni promijene. Oni imaju ogroman broj zaposlenih, ogromne resurse, sredstva koje im daju građani ove zemlje, kojima mogu raspolagati na način koji oni žele. Upravo oni trebaju biti predvodnici istraživačkog novinarstva. Ovdje skoro svaki kamen koji podignete nasumično, naćete pregršt tema korupcije, nepotizma, povezanosti ljudi na funkcijama sa budžetima, javnim nabavkama, zloupotrebama službenog položaja, nesavjesnog poslovanja. Tako da je ovo mnogo lakše raditi sigurno nego sipati komplimente na račun funkcionera i njihove poteze koje oni rade. Trebate biti vrlo kreativni da biste mogli njih hvaliti na ovaj način gdje građani vide da ova zemlja ne ide u dobrom pravcu. Mene iznenađenje ovih ljudi i građana ove zemlje kako ova vlast funkcioniše. Oni znaju da u normalnim okolnostima ova vlast je često vrlo koruptivna, nesposobna, nekompetentna da obavlja ovaj posao. I onda smo šokirani zašto u nenormalnim, ovako vanrednim okolnostima ova vlast nije mogla da se snađe. Kako je bilo raditi novinarima? Nikada teže i nikada više posla. Komplikovano, nije bilo vakcina, srećemo se dosta ljudi, ugrožavamo svoje porodice jer smo morali ići na preskonferenciji, na događaje, izvještavati iz bolnica, doći u redakciju, napisati tekst, možda kolege zaraziti, otići kući porodicama zaraziti svoju djecu, suprugu ili muža. Kad govorimo o kredibilnim mediji, oni koji imaju impresum, portali ili novine, nisu išli za nekom ekskluzivnošću, nisu širili paniku, nisu bespotrebno podizali tenzije. Političari su to iskoristili da to što je oko javnosti iskrenuto na zdravlje stanovništva i na želju da se edukuje stanovništvo šta je zapravo koronavirus i pandemija, iskoristili za lično obogaćenje ili za stranačke interese. Posao koji mi se bavimo na Kapitalu je komercijalno na granici isplativosti. Čak možemo reći i da nije, jer zbog naših tekstova mi smo ostajali bez desetina reklama i u financijskom smislu je vrlo važna tako jedna pomoć koju dobijete. Drugi važan je segment možda i bitniji od ovog financijskog. Da je neko prepoznao da ono što mi radimo već, ova redakcija 15 godina, da je to bitno. Da je bitno da nas podrže na taj način da nastavimo tako raditi. Nije bilo apsolutno nikakvog uticaja na uređivačku politiku, na odabir tema, način kreiranja priče, istraživanja i plasmana tih priča. Kada je u pitanju izmjena masu medijskih zakona koji treba donijeti ova država da bi bolje uredila funkcionisanje medija, da bi struktura vlasništva bila transparentnija, da bi novinari bili bolje zaštićeni, a počinioci krivičnih djela ili napadači na novinare oštrije kažnjeni, nema nas. Postavlja se pitanje zbog čega. Pa vjerojatno zato što krojač ima loše odijelo ili automehaničar ne radi na svom autu. Možda su novinari stvarno prezasićeni borbom za prava drugih i da nemaju vremena da se bore za svoja prava. Bilo je tu i nekih rezultata, bilo je
hapšenja, bilo je poništavanja tendera, često iz elektroprivrede ili nekih drugih institucija. Entuzijazam koji svaki mladi čovjek uđe u novinarstvo je sigurno veliki i on je potreban, jer bez tog entuzijazma ne možete baviti se ovim poslom. Ovo je zapravo poziv, a ne posao, jer ga radite i živite ga svakodnevno, kao sa njim liježete i ustajete, ali te male pobjede dovoljno da se pomogne nekom malom čovjeku da se možda da dobije konačno električnu energiju, da bi mu djeca mogla ići u školu. Do poništanja čak i nekog malog tendera ili ako pomognete nekoj maloj kompaniji da se može ravnopravno nositi na tržištu, daju vam snagu da nastavite da radite ovaj posao.